asik 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 asik. Ini di sini nggak ada. Oh iya cuy, lihat sini. Halo guys, kembali lagi bersama saya Miru 92 ya guys ya. Kita mau nyoret-nyoret dulu di sore hari ini cuy. Kita nyoretnya di sini sendirian aja cuy, solo nyoret ya cuy ya. Dan kita nyoret ini di sekitaran kota Padang juga tentunya ya cuy ya. Kita menuju ke Kampus Uin cuy. Kampus Uin cabang dari yang di situ di kampus 3 kalau nggak salah, ini kampus 3 ya. Kampus Uin ataupun kampus apa ini namanya, saya juga kurang tahu kalau masalah kampus-kampus ini sih. Intinya kita nyoret aja dulu ya kan. Ini betul ke sini jalannya apa salah apa gimana, saya nggak tahu sih. Dia aja jalan ini cuy. Merah depan saya habis ini cuy, habis baterai kali ya. Sebenarnya saya belum pernah ke sini sih, ke kampus ini cuy. Oke, bagi kawan-kawan semua semangat selalu untuk ngonten ataupun untuk ngonten lah ya cuy ya. Bukan kawan motovlog dimanapun teman-teman berada, semangat selalu ya guys. Ngoret gabut aja ini cuy ke sini cuy. Wah, sepertinya betul ini cuy, betul ini jalannya cuy. Nah, kemana ini? Kemana? Oh iya, betul ini cuy. Oke, semangat semuanya baik kawan semua. Nyoret ke kampus Uin ya kan. Wah, jalurnya di sini mantap, enak juga ini ya cuy ya. Wah, di sini ada cewek juga, cewek cantik juga nih. Tahu kalian? Saya pikir lucu, ya? Hah? Keren. Yang pacar-pacaran juga. Jalurnya mantap ini cuy buat nyoret-nyoret ke sini ya kan. Aduh, kita kemana nih, ke atas lah. Wow, mantap men, mantap.
Wah, bagi kawan-kawan semua yang kuliah di sini, semangat selalu kuliahnya ya cuy ya, karena itu kampusnya mantap sekali nih cuy. Kampusnya keren cuy, di atas sana cuy kampusnya cuy. Iya, keren kampusnya, mantap men. Keren. Bisa sampai ke atas apa enggak ini ya kan? Mudah-mudahan aja bisa ya kan. Wow. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu ya kan. Keren kampusnya cuy. Wow, mantap. Keren juga nih cuy. Selfie juga cuy. And moving under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Yeah, let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. Wah, keren ini cuy. Keren di sini ya cuy ya. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spittin' hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back, so we act, no we act. Think I'm black, up his ass. While I rap, not to step, throw a jab, even crap. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes and not, that I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, well, do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man I really hate it. God I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate and real rhymes. Steal time back from my 9 to 5. Taking back keren cuy, keren kampusnya, keren dan mantap lah ya kan.
bucin men. Orang lagi Yeah, I'm the one to bucin get guys. it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion and that's when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask it. I just fucking grab it. I am never static, massively active, expanding, backslid, planning to have it. So I will go capture it and I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it. Put them on plastic, they will never last it. Don't be so dramatic, not my demographic. This shit is democratic, they phone effects, yeah bitch. Oke cuy, mungkin kita nongkrong di sini dulu ya cuy ya. Oke cuy, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen ya guys ya.